Lengaki School College Singda Hauzik Oza Watpagi Kudong Chadaba Kaya Amamayok Naribasi Atubu Matam de Kokhalagani Haina Education Minister S. Razen Haidi. Amasong Hokiba Pungkun Marida Coronavirus Kianova case lak Amalising Punipan Gimatak Henkalakuna Malim Yoina USA Gimatang de India na Anisuma Kwaidigi Yamna Sokalaba Lebak Amukoide. Member Kurumzari, Adam Ningbiri was Impact News ni, I can Montanui, Hausipunja Sipaugi Maru Pau Sing, Yadapizari. Lengaki School College Singda, Hauzik, Oza Watpagi Kudong Chada Bakaya, Amamayok Nariba Asi, Atubumatam the Kokalagani Haina, Education Minister S. Razen Haidi. Wapamasi, Haibong Pokpi High School Gi Nona Saba ACR, Amadi, Toilet Block Ahum Sangabagi Thorum da Fongdokibane. Minister na makatara duna hai Hauzik Ozagi Awatpa Ladyba asi Nemsinaba Lengak Asana Arts Amadi Science Graduate Oza Chamapan Amadi Hindi Graduate Amadi Undergraduate Oja Chamri Lainabagi Tabak Thoram Singh Chathari Loinana Oza Lobagi Tabak asi Atubumatam de Loishilagani Haibat Hazabasu Minister na Thamlamki Thoramada Education Commissioner Schools T. Ranjit IAS Su Sarukyaki Loinana Thoram Aduga Mari Lainana Exhibition Football Match Amasu Sanaki Urban Local Body Amadi Assembly Election Naksilakpaga Loinana State Asiki Constituency Ayambada Vote Kimami Chowna Taba Haudna Mi Chongtok Chongsin Gitabak Su Kankalakli Masigi Manung Channa Kakching District Suknu Constituency Gi Waikong Area da Hana BJP de Leram Laba Imong Humpumanga Gi Mioy Kaya Congress Party da Amuk Pulap Yaukre Loinana Nauna Congress Party da Yaurak Laba Mioy Singh Bu Suknu Constituency Gi MLA K Ranjitna Congress Party Gi Lengyan Pi Yanduna Harau Tayamna Okre Waikong Gi Ima Thungkhong Lairem Bigi Sanglen da Pangthokiba Harau Tayam Okpagi Thoram Adugi Matangda MLA Ranjitna Sugnu Constituency Asida Mahak na Hokiba Tom Manga Asida Taurakliba Tongan but development work Kaya Asibu Ubiduna Ngasi Mahangna Opposition the later Fauba Hokiba Jahi Mari Asida Constituency Asida BJP the Leramba Yum Lising Amaga Chahum Henbagi Water Lising Manga Henbana Mahakpu Sagalakpa Asana Lakadoriba Kumja Lisingani Kunithoigi election asida chawna mai pakpa ngamlagani hai bagi thazaba nongmagi mayek singlakli haiki Sajibu Nongma Panba Sairau Bana Lakpaga Iroinana Manipur Gimiam the Chief Minister N. Biren Nayaifa Pausel Pirakli. Chief Minister Gicherola the Hokiba Chahida COVID-19 Amaram Oiraga Wahan Kibakaya Adu Anoba Chahi Asina Lakpada Kokhanduna Nunga Yaifaba Ingna Chikna Panbalebak Ama Purakpa Oirasano Hirakli. Mitai Singhi Chahi Hoban Numit Sajibugi Nongma Pan Bachairau Bana Lakpada Manipur Lengaki Minister MLA Singh na Thadrok Tongan Bachirol Singda Ano Bachahigi Aifa Pausel Pirakli. IPR Minister T. Hayes Biswazet Agriculture and Animal Husbandry Minister Olu Khoina Miyam Dayaifa Pausel Pirakli. Makoigi Pausel Dahai Ano Bachahina Lakpada Nungaiba Chaukhatpa Nungsinaba Amadi Tangdu Leita Balamdam Ama Oirasano Haina Pausel Pirakli. Sanamahi lining chatpa singye ano bachahi hoban numit Sajibu Nongma Pan Bachairau Bagamari Lenana Manipur Lengaki Consumer Affairs Food and Public Distribution Law and Legislative Affairs Labor and Employment Yauna Tongan ba Fam Kayasu Puriba Minister Thokchom Satyabrata Nasu Lamdamasigi Miyam da Yaifa Pausel Pirakli Rotary International District 3240 G Governor Rotarian Subhasis Chatterjee Imphal Dalaktuna State Asad Ladyba Rotary Club of Polo City Imphal Gitabak Thoram Singh Yingsilamle Mahaki Imphal Khongsat Kamari Lenana Rotary Club of Poli City Imphal na Chahi Khudingi Tongan ba Lam Singh da Thabak Toriba Mioy Singh da Piba Award la Thokre
चिंगमेरोंग दलैबा होटल ग्रांडे द पांगथोखिबा थोरम अदुदा चही असगी ओइना बेस्ट जर्नलिस्ट अवार्ड प्रिंट मीडिया द पोंगनाफम पाउचेगी पाउमी देवचंद्र शर्मा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की ओइना ISTV की पाउमी निंगथोखोंगजम सनाजाउबा अमसुंग फुटबॉल मसानादा हंदकता लोइसिनखिबा आई लीग द सरुक यारुरबा फुटबॉल प्लेयर कोनसम फाल्गुनी द बेस्ट स्पोर्ट्स प्लेयर की मना पीदुना इकाई खुमनबो उठखि ब्रेक लौजगे ब्रेक मालूम इंडिया की लेरी कोविड-19 केस की अपडेट की पाव मणिपुर मालूम के तोंगा तोंगा पाव पूदुना लक्सगे इम्पैक्ट न्यूज पुमित येंग तादुना लेबियो Classic Hospitality Training Institute, a unit of Babina Healthcare and Hospitality Industries Private Limited, initiated by Classic Group of Hotels. Admission open. 6 months course in food preparation and culinary arts. 100% job placement assistance. 6 months internship program at Classic Group of Hotels. Free uniform and study materials. Eligibility: 10th pass and 18 to 27 years of age. Free counseling session starting from Monday to Saturday from 9:30 a.m. to 4:30 p.m. For more details, please contact Classic Hospitality Training Institute, 3rd floor Hotel Imphal by the Classic Nord EOC Imphal. Phone number 6909358685. Panthoibi Construction Private Limited, developing tomorrow presents Panthoibi Green Homes, a destination of luxury living. Equipped with modern amenities. Launching on 23rd of April 2021. Pre-register starts from 1st of March to get special discount. Panthoibi Green Homes. For more details, kindly contact Panthoibi Construction Private Limited, Uripok Taurang Bamlaika, Imphal. Panthoibi Construction Private Limited na miyam gidamak G+2 dagi G+6 ta upgrade tawkraba residential project amakak launch tawzar. Upon Basembam ki 10% amok down payment pibiraga lemoriba 90% aduna chahida 6.99% ki changda thagi installment basis ta thibirak payagan. Ngasi maleng simbiro Panthoibi Construction Private Limited, a sister company of Panthoibi Housing Finance Company Limited, Torambam Leka. Mayam bamuka hana taram nongchari. Bulletin naski makhata ba pau miyam da pizari. मालूम के कोरोना वायरस की लेरीब डाटा की मतुंगिन इंडिया ना अनिसुब मफमदा अमुक हना हाइगलक्ले ब्राजील ना अनिसुबदा लेरमलब मतुंग इंडिया ना अमुक हना अनिसुब मफमदा हाइगलखिबने हौजिक USA ना अहानबा अमदी ब्राजील ना अहुम सुबदा लेरी हौखिब पुंग कुनमरी की मनुंगदा इंडिया दा कोरोना वायरस की अनोबा केस लाख अमा लिसिंग हुमफुनिपान गा चबापन तरानिथोय हेंगलखि नौनमियोय चबापन गा मरी लेखिदे Laina asi naramba miyoi lising humudra manga ga marfu taruk laing badagi fagalaktunan discharge toki. Ministry of Health and Family Welfare na thadurakpa report ki matungina fagalakpagi chang chada marfu mapan 10.9 tarukta haitharakle. Laina asi ki apun ba confirm case crore ama lakh kuntra manga lising kun taret ka chatret hele. Active case na lakh tarani thoi lising ama hele. अपुन डिस्चार्ज तौकीब मसिंग क्रोर अमा लाख कुनमाथोई लिसिंग यांखै तरुक हेले लेखिदब मसिंग न लाख अमा लिसिंग हुमुद्रागा चामा हुमद्रा मापन सुरे नाकलमरमदा मालेम की ओइना कोरोना वायरस के अपुन केस मसिंग क्रोर तरा हुमदोई लाख हुमफु तरुक लिसिंग हुमफुमाथोई सुरे लेखिदब मसिंग लाख कुनमापन लिसिंग यांखै हेले अपुन डिस्चार्ज तौकीब मसिंग क्रोर तरा लाख मौद्रा मापन लिसिंग निपान हेले अवानोपोलम दमदसु कोविड-19 नाबगी चांग तपना हेंगलकपगी ममी तारी असम कोरोना वायरस के अपुनब केस लाख अनि लिसिंग कुनगा चहुम तरा यौदना लमदमसोंगी ओइना लैना असना ख्वाइदगी सोखलबा स्टेट ओइरे एक्टिव केस न लिसिंग अहुमगा चनी निफु मापन लैरी त्रिपुरा के ओइना अपुनब केस लिसिंग कुंट्रा हुमदोइगा चात्रेट निफु हुमदोइ यौख्रे एक्टिव केस न चनी निफु हुमदोइ लैरी अरुणाचल प्रदेश कोरोना वायरस के अपुनब केस लिसिंग तरा तरुक का चनिपान मरफुनिथो यौख्रे एक्टिव केस कुंट्रा तरुक लैरी मेघालय द कोविड-19 नारबा मीगी मसिंग लिसिंग तरा मरी ग चनी हुमुद्रा हुमदो यौख्रे एक्टिव केस न चामा मरफुमापन लैरी नागालैंड स्टेट की ओइना अपुनब केस लिसिंग तरा निथोय ग चामरी ग मंगा यौख्रे एक्टिव केस न चामा ग यांखै तरेट लैरी सिक्किम स्टेट द कोविड-19 नाहलबा मीगी मसिंग लिसिंग तरुक का चामरी ग मंगा यौख्रे एक्टिव केस न चामा ग हुमफुमापन लैरी
मिजोराम दा केस लिसिंग मरीगा चातरुक तरामापन लेरी एक्टिव केस ना चामगा निफु हुमदोई लेरी लेबा असगी ओइना कोरोना वायरस की केस नोमनोमगी हेंकलक्लिबा असगी येंगलगा तोंगान स्टेट सिंग द नाइट कर्फ्यू अमदी लॉकडाउन न चिंग बचथदुना चेक्सिल थौरांग कया लौखटनबा हौख्रबमतो छत्तीसगढ़ दगी स्टेट असगी ओइना ओइरक्लिबा फिबम असगी येंगलगा डिस्ट्रिक्ट 13 कंप्लीट लॉकडाउन चथनबा खंगनख्रे लोइना छत्तीसगढ़ गी ओइना लेना लाइचेट असिबु ngakthoknaba hotnabada mateng oinabagidama Chief Minister Bhupesh Baghel State Disaster Response Fund da lupa crore yankai kaithokre state asida flight tongduna lakhiba passenger sing covid test chathanaba khanghankraba matong rail passenger sing su test tongnaba khanghankhre hairi April 13 tapangthukadoriba West Bengal gi manga subatangka ki mikhal gamari leina nanga si Prime Minister Narendra Modi na West Bengal gi tongan bamafam singda mikhal gi vote khonggadori state asigi oina tangka mari gi mikhal loisin krabamatong manga subatangka ki damak political party gi makok thongbuluchin singna akan bamong da vote khombagi thabak chathanari Prime Minister Narendra Modi amadi Union Home Minister Amit Sahana mikhal gi rally amadi road show kaya da saruk yagadori Prime Minister Narendra Modi nangasi state asigi Vardhaman, Kalyani amadi Barasat constituency da mikhal gamari lenana chathagadaba mifam singda saruk yagani hairi Union Home Minister Amit Sahana North Bengal da mikhal ki campaign chathagadori Nakalamuram da Trinamool Congress ki luchingbi state asigi Chief Minister Mamata Banerjee na Nadia amadi North 24 Parganas da pangthukadaba tongan ba mikhal gi rally marida saruk yagani Panbayai West Bengal Assembly election tangkak nipan thokna pangthokadabani mikhal gi vote masingna May anida punna thigadabani Taramari rak suba Indian Premier League Professional 2020 Cricket League ki ahum suba match ta Kolkata Knight Riders na Sunrisers Hyderabad pu run tara da mai thiba pikre Chennai gi MA Chidambaram Stadium dangarang sanakiba match aduda Kolkata Knight Riders na hana batting tawduna apiba over kunda wicket taruk tuduna run chamaga marfu taret lawduna pandam thamki Madugi paukhumda Sunrisers Hyderabad na apiba over kunda wicket manga turaga run chamaga humidra taret khak lawbangamduna Kolkata Knight Riders ki makhutta run tarada mai thibanangki Legacy gi ngasi sanagadaba match ta Rajasthan Royals amadi Punjab Kings anina Mumbai gi Wakande Stadium da numidang pung taret makhai taba matamda lamba taunagani Argentina gi Buenos Aires ta hobzik chathariba FIH Hockey Pro League ta Olympic Champions Argentina bo Indiana maichi bapikre match adu Indiana panzal ahum sanoda Argentina bu maichi bapikibane Panbayabadi FIH Hockey Pro League asigi ahanba match taso Indiana Argentina bu panzal ahum anida maichi bapikibane Mamang thada Uttarakhand amadi Odisha da pangthokiba national level gi fencing championship sing da manalo kraba thongju constituency gi manung da leba players sing okpagi thoram amangarang pangthokre singjamai khetri lekai da thongju kendra tengbang loop na sinduna pangthokiba thoram aduda loop asigi chief patron su oiriba social activist as neken na sanaroi sing da achamba khudol sing piduna ikai khumna bo utke Thoramadugi matangda Nekena Manipurbu Malim da masak takpada achoba thodang loriba players sing bu pukning thogatpa asi yamna mathoktai masina sanaroi sing da hena honaning bagi wakhalol ama soidana pibangamgani loinana sanaroi sing nasu ngasi fangliba achievement asida hena faba achievement sing fangnanaba hena honaba ama mathoktai haiki Arab the bulletin asigi headlines samuhna me hamda thamzari Lenga ki school college singda hobzik oza watpagi khudong chadaba kaya ama mayok nariba asi atubu matamda ko khalagani haina Education Minister S Razin hairi Amasung
हौगिब पुंग कुनमरी दा कोरोना वायरस के अनोबा केस लाख अमा लिसिंग कुनिपान की मथक्ता हेंकलक्तुना मालेम की ओइना USA की मथंगदा इंडिया ना अनिसुबा ख्वाइदगी यामना सोखलबा लेबाक अमु ओइरे